Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yada osro ni asase ura twediampon yawasi. Amen. Wobambo ni ahwe so pa wode adom yen. Yes. Ama na to yaso dwiemu. Mere de bia meka masi ade achiwa wadi afe. No cry. Nyankopɔ de daba akwa kaye mfie Tine ya wadom mere ne yon kwagye da. No cry. Da oba de beto ne safra wo no just wawie odwumedie wa asase so. Yes. Ane musomfo apostle ko adwuma nes meni mo de ahiemu. Yes. Ye be che oba de twediampo ya wana samode nam da ba mezia so. Maybe aso me so se me mfa wi asa afa na nyina wen waso ne tie nsempa no ye mo ba de ne nsamra ne mfa nsempa ne mra Samadu katawire bo nyankrompo twediampo ne yi opam kotokro bo agese ajabre otibrekese shahenche nyankrompo twediampa dumai kase dutan kase dutampon a wase wadu krokro du hinikataban ye nyankrompo twediampa ne yi Menkwa minyan krompon asidewura na asiansa moso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu awoda akoyam o okofro bo okofu techi wafo akwaku bedi akoyi okofu temtechia wocha akotem cha akobremu Israel no merema mukufu yi Yehowa breye kem na yenkwaje akoframrai na yakotem tetia yeda wabremu apiafo Amensi tata jijifo awudi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie duanan twa kwansententen fre sadako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo poma pontumfo a woje pokokwa ahode timu tin ma Israel adesidom nante asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase Kontonkro wi awoda mansan komwe okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpomama onyankrompo twediampo beni ono ani minyankrompo twediampo Yehowa obade bosro bo asase bo asu bo mframa bo sumbo han bo wiase adi nyina onyame ba ko pe abodira bombrania ne di fatano Oti brekesa na himbotre ngodo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah. Yenyan krompo twediampo boade. Obade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Hallelujah. Yasumdwe. Yada obade yawase. Amen. Adofo no musomfo apostle ko adwuma na so menimu ade ahiam. Yes. Ye beche otwediampo ya wana sam a ode nam meso. Eme wiase. Okay. Wen waso tie nsempa no. And the topic ban emu do na menyame nkasai na so awusi akyekere me na mesre se yemmom pa yemma oman Ghana yemmom pa yemma eye oman Ghana asrafo yes mekana medikwa se a police for nya sojafo yes yesro ba de nyankopon so ho mmobo amen ommo chidom amen nimde ni nyansa omfa no mom amen na omuntimi mo oman no ho ban amen no muntwi oman ni mfia Awudie mu medi IGP enu obo ade Nazarene mizia ni Mogya no amen nimde ni nyansa obo ade nyankopon fa bi no mo ne mpanyimfo amen na omuntimi mfa mo oman ho ban yes nimde a onyankopon de ma Israelfo mo de bo Israel ho ban no yesre bi de ma IGP amen and in mpanyimfo Ghana soldiers amen nimde biara onyankopon ema oban oman edibim oman etimi dibim Mogya Hwieguo no misraw fa bidumom yentimi nibim na Mogya Hwieguo no ya dos misraw do yimu miso rade wodo sabeka oma ma timi awie nkonudi yes adumti amen amen adofo no mekani say ya sese wiasa yehu ayehu Ghana na titiri na yehu kase yehu papa sanse woni baby etie yes topic about no se Mogya Hwieguo ni Awudie hu wakatia Mogya Hwieguo ni Awudie wakatia
Mogya Hwieguo ne Awudie wa Akatua na obabi sasa na obi na akodi na wu efa ho ben Mogya Hwieguo ne ba o man ebre yase so munimu a emoma mpanyi bre papa don't I'm telling you today ndise mpanyifo bo mani gusa ne ama no so a na mugya na young boy yakunu young boy no akum young boy young girl no akum young girl papa no akum obi na mudi yase de ko na mudi awiase de mode ko sabre and as woni musa Akatua de metwa adwase baabi me person bisa kwahye papa ahwe mami ahwe me bla ahwe me sister ahwe me wakum ni pada and efe na person obekum bi and me come when you want to say Mogya Hwieguo and Awudie wa Akatua so for nyan kan just Akatua dia and me twa gina be mu Awudie mu ahodo na so to bi mu a and fiase na na onipa ko no a mukodi awuo no mumfrase anyam mu ayi yes what adan yi na mudi wiase kadua dos toto apentam ne nyantam ya dos awa Ghana mrante de maba awaso yi na mudi wiase ko onyengo pombo wiase no ma 10 commandment yes the 10 commandment no ba odishemu the book of Exodus chapter 20 verse 30 me Bible Exodus 20 Bible ne kasa verse 13 was enyewu onyengo patro kunkum se nyadan enyewu a warning just a short way yes one kasa me brow me you say was nyadan enyewu Owie na Yesu Kristo na zeni mizi aso by New Testament Matthew 5:21 te Bible Matthew chapter 5 verse 21 Bible kasa Ebufoni Awudie was ebufoni dia Awudie Yesu steady woni se odipa so obu amfu a wonya dan woyewu to was ebufoni dan Awudie ko what is was titifo say what is ye catch titifo Yesu refer the book of Exodus 20:13 was what is ye catch titifo ne say enyewu na obi no bedi ewu na obi na odi ewu no obi di atemu mu fo ni atwa to was odi dan atemu mu fo odi atemu mu fo na me de enti Yesu so no abai mesi mu say wa catch man say nyina say obi na ne befuni nia no befuni no obi di atemu mu fo obi di atemu mu fo adit no de abufu abesha wudi dan ohun say ni pansiri ni ewu yeah they be yensiri ni ewu at all haram ohun say ni pansiri ni ewu tepia enti de ewu die ba abufu it was odi abufu beka Awudie hu te Bible me dem isi mu say was on the okacha hen say obi no ni befuni nia no obi di atemu mu fo atemu mu fo odi atemu mu fo yes it is a winning Akatua ho dia and adwekwa ebisi dwekwa kire bisi wo adi awuda and never na obedi awu and catch us Akatua yes wo di awuda and never na obedi awu and me say Akatua da otwan yes what the ma wo so woni mra wo so na nipa kum okum nipa wa kum nyame nyankopon du wo mu but awudie no nsunsu aso e ka no o so be poni pa wo ni suba sa dai ni so if you don't I'm telling you today eti oje Awudie ni fa wonimu a so wutie so from preaching child dia and me catch so wokum nipa when you opposite me catch so oje Awudie ni fa yeah oje Awudie ni fa wadu mra wadu nya sharp and na Ghana ma to this Christian country na Awudie ado so Ghana de ko Isaiah chapter 1 verse 21 Isaiah 1 verse 21 Bible say nkasa ade na kwenu kwafo me na me cho Bible no me printing press o say na yan kwenu kwafo no kwafo ade na dwomanfo kuro na man na dan den dwomanfo kuro ankatemu ye na ma Ghana mem ha atemu ayi ayema Ghana atemu ayi oman Ghana ma ankatre ni tim trinity oman Ghana first Ghana pa ye shro Mogya nes afedie se si de Ghana mem ha Awudie nku me na me cho Bible no o bet ye se twa weti but atwetwe na ba Ghana se se atwetwe na ba Ghana se se but you come way sikadu adoso akristo fo mu aso fo mu yem preach o mu yem preach the part of sikadu de be awura so dem and so for so dia shamempo no fagala banyi so shame ko so ti wuru bra na mi ntwa ase bra me bo mo yiye bra me di oyi bi aba ba bo mo di yiye sa dia na banti no ama bebre hwehwe sika ni disikachi ade na kwenu kwafo okumunina odi agisika no akoto ade obi nchai eye kesma ukun ni wie na nidi obi fie entade o ba bia uto ade oni panchen se wom
wabɔ ho dua Yes. go wakum nipa Yeah. ɛna wodi dwa hwɛ wokɔdi dwa wɔ obi nkyɛn wakum obi ana akoto obi banche abo fufu adi ɛna wo problem Yes. sɛ nipa no nya to banche wɔ nkyɛn Nyankopɔn de akatwa bɛmɔ kyɛ sɛ wakum nipa ɛkɔtɔ de odi panche ɛbɛ sɛ wo obi a wo mu dan wo mu nipa Tie main nipa. tie main nipa te kum nipa wie na wo sɛ metu ofi nipa mu Obadi am fancy count. Amen. I didn't would your daughter, sir. Baba Cassim Yatches, when you were with your wedding, won't him nipa who come no, when you saw Katradia, when you put Cassim with your child, oh, the book of 1 Kings, chapter 24, verses number 4 to 6. Yes. 1 Kings. Babon Casa. 24. Babon Casa. Verse number 20. 1 Kings 24. Aye. 1 Kings chapter 24. The 2 Kings. 2 Kings chapter 24, verse 3 to 6. Verse 24, verse number 20. Aye. Yenti obadi asem. What's it? Osemenkasa. Eradi enu asem kuna. What the plans menkasa minjo aseda yi. What's eradi enu asem kusu na ye nam eba Yuda so. Eradi enu asem so. Asem bi fa Nyankopɔn twedi ampo ya wanum so. Ema no me ka Oman Israel. Oman ne brai. Tam se yemompa ma IGP. Yes. So yemompa ma IGP. Yes. Hey. Somebody Nyankopɔn say wo hu IGP mobo ma me. Amen. Dr. George Akufu Dampare. Yes. Onyankopɔn hu no mobo. Amen. Nomba ne bambo. Nomba ne nyansa. Nomba ne mpanyimfo nyina nyansa. No ntimi mo man no ban. Amen. Anya sa musuo ka mo man Ghana beka wo. Ebeka sojafo. Ebeka ti me se bambo di ma sojafo mpanyimfo. Na me se bambo ade ma Ghana mpanyimfo. So Onyankopɔn mo nyansa wo. Na wudie na ekoso sa. Se firi mpanyimfo ni bi so amoso mo madwe mo man nya sharp. Yes. She moja Hwieguo moja Awudie. moja muodro. Papa. What they want me yanhwa han ama wudie koso wo man nim. Eti o meyi wo firi manim. Eti woni oposo ayadan. Obeyi wo firi manim. O yi wo man firi nanim. Manase boni nti. Manase boni o man hye ye no hye moja gu. Said o ye nyina. Said o ye nyina nti. Eni moja di bi mu so a. Moja di bi mu a. Okagu ya. Ana monim se ye hye moja di bi mbu. Moja di bi mu. Body ban wayo. What attack you be on road? What did you see? Jan won't go for free. Huh? Jan no go for free. No, me kuwa account. But you couldn't even such a woody for me. Body it's one more. No, 50 body be a day. I was here. I'm saying, Chenny Baby Trump. Body eja. Modia mukum nipa mo chese mo se nipa ayi nipa firi ase na mo kum nipa nyina wo wiase wi a mo eden wo wiase obadi am fane senka wo adwen ni munya dwuma adwen ni mo nte wani so ntew se sikadu na aba we ubedi sika na kopem da ben onchembo asase we su me say president be there the vice police soldier bukumai driver yogosa benkura wachewura alaji malam fusenama wachimai winu na che ayan azar na so obi abewu when na chembo wa bieni ho when na chembo wa no mo pa mo ho anya sa and na say wudi anya ofus anya skenta Iskandra skenti kumunia Nene mpabo obi pashe watch obi pabo nti mini obi bo watch mini bi eti wo kokum nipa ye hwe emos pabo nti no obi akum nipa nya ya koto guarantee emos to verse the bible say ready see ni Nyankopɔn sie ni is there emu yoni nyansa nti fo boni ba ko mienu e bi di nti me na no maso che no na ne boni no what to tini enu oni patimi to nipa ni nia de na hyeboto no obi akɔgye sika na empabo nti na mpabo obi pasha about life ye to ye ni wakum nipa pabo obi epe ashe abo life watch obi pe abo life nti wakum nipa ba Naka so ba fa nwadi dabi Bible can some no can kings no was Genesis Erade no asem so na we number Judas so so obeyi wo mafiri nani obeyi wo mafiri nani Manase boni nti Manase boni a boni be Manase said o ye nyina eni moje di bi mu so o kagu ye mrantie ni kagu ye a bi sha Jerusalem man nti Jerusalem man Edi Erade ampese o de be free won ampese dan o de be free o de boni ba dan be free won won fancha wo me nam ka kire hwe won fancha wo and then what do Amen. unless you repent. Yes. What?
adan wo hwo won edi ewu ne ya chibi mu a nhu ni patin bi dabi wo hwo obi okum obi a hwo obi a wakum obi no a ni pane ni ni yo bia odi gyan ho no de wakunu no ho kra ho fa chen no yes GYEMANG ni ni okum obi ko dia ya no dia say dia panu a wodi ewu no hwe ni yo bia wodi edi ewu no a oba de fa senka amen hina Ghana du no hina ma Ghana du no hino ma Ghana du no Isaiah 121 say ka bi no bi ensie bi Isaiah 1 verse 21 aden na kro no kwa Ghana musuro moja aden na adwamanfo kro yi say Ghana ma aden na adwamanfo kro ankatere ne tim adwaman edi Ghana te adwaman adwomam adwa Ghana mu say tu minister or tempera also for or tempera asamema or tempera catkis or tempera or hene or tempera ankatamu ina ma ankatamu what Ghana o ankatere ne tim o nes afedi awudie nko de awudie na ba Ghana o Ghana matu this a Christian country Islam country omboa obachi nipa no wadi awu no woni ya boache bakuma nsa odi salifu woni salifu a odi ayuba woni ayuba odi tanko e Christopher ni Muslims edi awu yi Vamos. Very bad. What comments and one question ya? Yebekaswa. Yes. Abasa so anya Islam a. Anko kremosori ya yebekaswa. Yes. Tenye Christopher ni nkremofo amose musumu nyame. Nyemo na mudi ewu yi. Na bedi ewu afa ho adi. Debida. Nyakopo bekasem ya cho ha. Hwe moja na muhwegu no moja ne gibi mo. Ebisa we nipa na wuhia no road na wutwa ne ti no. Nipa na wuhia no road na odi sika wo no a utu na akoma ko ye no. Nipa cho onto ma me ba nche. Onkotu onkotu amabo de. Etumu onimu ni case. So aye nipa boni ni kura na mumu fam de. Onimu ni case bi ya. Etumu fam de. Oye moja dibim. Yes. If you don't I'm telling you today. So bia kan nipa kura na ono kura yekunu kura na bia ono so di boni wadi boni but o medi wu boni dabi na obetu anka wo dia wo koye no no a adwene wo trim na mo na wo tuo no e very bad so wo kope no wo di ni koye bibi ade enye wadi boni bi na wakoto ababa no woni ma metufo na wadwenya sharpness wadi wanti topic no me say Mogya Hwieguo ni awudie wakatia ena me bisa question wo kumni pada ana se fe na be kumni pa ena me ka cho say den wakatia yes Body for the amen Mogya di pim Jeremiah Jeremiah the book of Jeremiah chapter 26 verse 15 almost say am kanintam ye pantam besraw so masene wo so masene wo so mi examine delay Misamin delay. Kakana, time kakana obi atama misan delay. Kasana min ko. Jeremiah 26. Kanyanko. Verse 15. What's it doing? What's it hunu say? Jeremiah ya Jeremiah. Kusu bi akobbo Jeremiah hu chenku so mbeku Jeremiah. Nuhu say. Na Jeremiah use the biblical way. And o kire ma chen krofo say awudifo e. Se mukumia. Awudifo e. Mukumia. Se mukumia. Mogya edebem. Mika che mu play me nyam boni o. Mogya edebem. Ana mbasegu mukuro yi. Ana mo bese segu mukurum. Ani emusutufo so. Wodi be gu mo ankasa mani mabusuafo so. Na nukuram. Na to da bia ebusua bi brom ntiase o. Omhu nipa bi timo mu nso ye wudi ni. No Mogya no okum nipa. They know. Dem yasa wo papa kum nipa. Enam bedi o. Na papa so se be pradua so be wu agya mo. Na mase be ye basa. So hemanim. So hemanim. Ude mun kum nipa sa amfam presika. Mun kum nipa sa amfam prejapade. Obadi amfane senka. Amen. Wo mi adwiri ni. Nani wado mra. O se se mukumia. Mogya edebem. Mogya edebem. Ana mbasegu mu ne mukuro yi. Sa ho no mi agumu ho ane mukurom. It is a Ghana on my way. Ya trance na se ya hwe ne Mogya Hwieguo koso. Ni anhwe am toto nie. O man ne beso amusio na me bompa yesre se Nyankopon police form body so jafo mo no boy ho ban Nyankopon boy ho ban ho fam de but o mu ye lose guard kakra bi pe o man ne ba gensam Yes. And the police nyan yakunu do ko ban no ni yakunu do ko ban yakunu dia na so onye save dia and Ghana we are not safe. Yes. Do ban ni yakunu dia na just we are not safe. Yes. What you make can say? Your money is safe. Your baba ni safe dia.
And now yen ye kwa yen kwa hwe ba for the yakura. Yes. Yokobo ban kwa yakunu. Hey. Yokobo ban yakunu. Anode. Now go na. And you know something my penny was with you. Yes. It says so no so provided. I'm at your ban who you. Yes. Not you protect ye. Yes. I'm not preaching politics at all as a man of God. Yes. But politics in count. May I assume oh yes. So double buying what you say with the man penny as one man penny provide yes. Titia. Because you can't have no man penny so man or buy. Yes. Obra so come when you read about the book of Isaiah 33 verses. What's obra so man penny obra so and omani and that's all managina. I won't catch him. Nyansa. In the diablo so ya odi ba boama police for na so ja fonya akade. And everybody slow. And nyam slow so bet matro man nim. And atamudia odi otiba to nyama dia mo man no. Read the Bible. Yes. Odia no. E to provide the police for to tonasia. No one may saki wom. Shazum ya to so be. Obrani tiam and do what you cramp to ya keep sin. So janini o dwane na mpaboa no. Whatever no so. And police no ko bambo no. Onu mama dwane ahuri wo. Na ya ni bambo ya beka sai. Obrani tiam no so. Onu brani no onu check ye no. Otiam no so mu dwane ahuri wo. Asumdwebo no. Hallelujah. No onu so jani police no baba ya oba na balance. O so esu ya ya. Onu mama ya shoot no da fa me nai ba ku tiate. Hey. Hallelujah. Amen. Drobo ban no. Okay come. Drobo ban kekam. Sasa wudi foni ye bukam. Afa abambo foni so. Wudi foni ye bukam. Afa abambo foni so. It is abambo foni. Abambo foni. E jania. Timemufo ye fa hini. Ye so man panyi. Yes. Ye so man. Yes. So mo toto. Eniema na abambo foni omunya akade. Yes. Because soldier ni oko police no oko bambo ni bulletproof dia. Onye save. Baby. Nto se cruise na ba no. Aso sesene no a. Obehuri wo betomrem. Onye ko pon fane sankai. Amen. Omie pro. Amen. Omie adwenya sharp. Amen. Ye mompa ye moma mpanyini. Yes. So onye ko pon hunu mo ba o ma ni dia ni nyansa. Yes. Na sikana besia no bo no bo a omunu ba bi o se bi ko. Yes. Ni nyina ne ade ye niam bi bo niam akọ. Bad ye fati asiam na amen. Bo mi akoma nu amen. Sie Bible. Yes. What hunu say? Samukumia. Moje de bem. Ana mo sagu mo so. Ana mo sai dan. Sagu mo so. Ana mo susfo so. Si moja no. Ebegu ye so. Tu wa hukum nipa te okoteshi wa hukum nipa te okoteshi wa hukum nipa da te okoteshi me se obedwa no na mpaboa me se wa mo bi edwa no na mpaboa me se nyako be ma wa kire papa who can the book of hallelujah amen who can the book of Genesis chapter 9 verse 5 read the Bible Genesis chapter 9 Bible nkasa verse 5 into obo ade asam ose de yo na moja was na moja de ye ose de ba asam moja de ye moja de mo krenti mebisa ye moja de dan mo krenti mebisa ye krenti obe dan obebisa ye krenti ansam no mebisa obiansa no be dan obebisa Jeremiah chapter 22 verse 17 Jeremiah 22 where o say moja ni nti ye krenti obe dan obebisa na obecheche mu 11 moja na Hwieguo nti onipa kra nti mebisa adentia ya ka okra otimoja num yes yeah okan the book of Leviticus no kre ti onyango po ka cha aboa bia o ka che nipa sese okuma aboa bia otwa ntia hwe ni moja nugu yeah adentia o se hwe ni moja nugu o se tutu fam na hwe moja nugu fam wo na ka dote na dai eguso na yes okra no we free nipa duanum na just worry aboa no nko na worry nam o ma ne ya aboa funa akọkọwe se ekirudi a just worry okra no e de afra enam no read the Bible Leviticus 17 the Bible 17:10 koso what's it
obiara ofiri Israel fie so obi ofiri Israel fie ana osoho abasuo Mogya na Hwieguo de tia odi Mogya biara no odi Mogya biara mema mani asasa okra odi Mogya okra na odi Mogya na metena fi matwe ebi musu bani na ya santefo nya chemfo yesi efri bi boswa wakuma ponche no de ayu eso no atwa Mogya na Hwieguo no yi abo na yemu niema nso ne bebo no de afra no wachi afra aponche mu anso ni Mogya na oku sa musu bowe mudatan what in the boss what boss I aswa and meta sa okra fi matwe ponse wa wudi Mogya be twasa ni pa kona twene efri say de ade honam kra wo Mogya no wanti oso ni pa honam kra na wode emu Mogya no wode ba Mogya me nam tro ba me printing baby media mama afade buti aso eti Onyankopɔn de masank ye hwe Mogya no go wo fa patam okra efi adenti na woni pa akodi Mogya na Mogya de patam okra Mogya ne de patam okra eno nti o kire mu nto so o misi Israel for say eti o ka che o Israel mo okra biara o mu ni pa dasani biara obedi Mogya no obedi Mogya no meta sa okra fi mama twene verse 13 kasani anko obi ofri Israel mam o Israel mam ana hawa aso wo abeso Israel man yo ha no ye ha no ko aboa bi ko nwuram o ye hanta kokuma boa anasa dan okum anoma wodie no kokuma no ma ya wie on hwie ni Mogya egu fam nchi na abeku na babu se wutwa tie hwie ni Mogya ya dai egu fam egu fam no fa dote nkata so dote se wo yi okra na fi nam num Yes. so kware nam no da ga abo afu lu suban na abo ya ku ne atwa nti na Mogya na Hwieguo nam no tim se white e cheda anya ko papa ba de wawuo no a ye funu Mogya na fra nam no ko twa nti kra Mogya bia ma ti nam ye ko nti wodi okra ye so emanim and what catch on Genesis 9:5 9:5 ne was Mogya de was you nipa Mogya de wo krenti me bisa so ko kum nipa na ko hwe ni Mogya gu yo be bisa wo afi abo biara nsam na me bisa wo bi a wadi wakum awi na di ni Mogya bi o be ene onipa nsam onipa so na wuku no obi na ye ni nuampo nsam o be bisa Mogya na ene me bisa onipa kra de o hwe onipa Mogya guo no nipa Mogya guo no onipa so na onam be hwe ni Mogya guo every say Yankopɔn so ba so ene o yo onipa catch se wukum nipa wa mana kan Yankopɔn yes Bra me say confess your sin. Odiewu. Hwe Mogya gu. What? Mu mala mfo ni binu a mo gigi tire. Mo friend say akonfo no a mo gigi tire. Difo no a so na mo gigi tire. Gigi ni pa pass no. Nyakopɔn ni mu obi kan. Yes. Oni mu obi kan. Papa. Gana so fa command no tum. O command no. Yes. Onyankopɔn fa ne senta wo. Amen. Unim sa katwa ne bagana so be kamo. Yes. Ebe kamo. Wa mie wa no anka Nyankopɔn ni obi kan. Yes. Mom yem preach mi nyu sa wodi akatua wom. Yes. Ni Mogya Hwieguo akatua wom. Yes. Na mrante ne baba ne ntwom fru. Young boys. Young girls. You kum nipa. Oh. Awudie for sanka. Amen. Wo mi agire ni. Amen. According to the Bible no, Bible can say about the book of Jeremiah 22:17. Jeremiah 22:17 what nance ebinimo ha o si ye wo bi mo ho a omani no makuma omani dan eno makuma omani ni omakuma edi hwe so sem faso we have Judges 9:24 o si ebi mo nipa tire o mkotwa nipa ti no okotwa ye no omani no makuma edi hwe so enye bibia nti okotwa nipa sem faso eni Mogya di bem se engu fam se enko hwe mo bi Mogya gu mfaso ntira eni ni empichi ntira wom na so fo no a mum preach the word of God no a mama Ghana ye no adi na make us asem we and oni adofo sa pray sorry na kono I so for the preaching no e so kwa so de wudi ye yes sa kwase preaching munyai yes de yo bia se sa na tedi so bia kopa ne ho Yeah. Tebi tutu no where me say say me kase me yi videos ni bia I know you. me videos ni bia no odi me videos bia no odi yi videos ni bia no odi kwaku yi ba ko bia Yen fa kakran fam. yen fa videos ni ba ya block me kwa ya mroko Yesremo. Mane hamo. se mane hamo Mane hamo na yesremo. odi tie am flashing light one bi na ya chi nipa ye bisa no se ma me sofo ana o se onkokuma akwala an fa ni timra ma me sofo mo so ma bam bi Mana be mo. dem se papa sofo nkwa na agi o ma me sofo en ma me sofo gina o deny e peja na sakosoro jadi o kira no me ntimi nka say no kra na say no kra but ye ma direction no ye peja no ufie no ye dey oba e be kire Man so dos. Who now? ma do so so uno bo odin ampa so ba no abodu ku white
Some Makuma Mutum. And cry a signal. Edia dances on my mess of four. Yes, a more Yankopons mamma, Moonins and Chenny to me, Mupasam for Swanya. Just say, we are Musana for Fusans and Chenengo. A boom person with Jimmy Nipa. A bim Nipa passed on Major, yes, and Genodio. Yes, who rascal them would Timmy Cofieda. Yes, and yes, if you want to be just what Timu Jimmy Cranwa, who is secreto, one is secreto now, Timu, don't go out to them while you what them why so free. I saw them why it lele. Now I saw them obey Jimmy still not as what you on preaching AGYEMANG as not to them honum. And it is woman pass no penny pound, one Yamano. Within a short time, no, I check out the CB to me. The more now, Nipana watching was here, no, almost in Samano. Make us go many doors now, so yeah, they watch a crowd. Hey, watch a crowd. Mama Munamu Famunansi Famo, Namucha Bibi Yo, Bibi Kwaswamano, Awudie Mini Mogya Hwieguo di Asamba. Edi asemo ba. Edi nsem nam. Edi Asamba ba. Edi asemo ba. Ti from mfasi kakra bi ni yanko. Ubeka se bia, we dey mesa wo. I'm so for now about. We are seeing. Young Poti. Okumunia Jacob Japadi obedia consider bang. Okunia Japetu me obedia consider bang. Oh, very bad. Very bad. Okumunia Jacob Japadi obedia consider bang. Who just a plantain with John Wakuma Kolanity, Ekurano. Shall you be a would digital on? Oh. Fenya chini ya dine brewa. Who deny? Who deny? Who deny? Ubeka say mad yomu abadaye. She. Ubeka say mad yomu abadaye. Maybe dangerous. Okay, the book of Proverbs 13. Yes. Verse chapter 13. Verse 9. Verse number 9. And you see 9:13. 9:13. Yes. 9 verse number 13. What's it? Enkwasiasem kokobo. Enkwasiasem kokobo. Oba Oyo kasa for praise God. Hallelujah. Amen. Adafonum so be try. People koso onimushi. Onyum yam frɛ no. Otani fia boboa no. Beponu atu aboaboa domu anu gunkrofo ebu nkrofo fa so. Kromo so bi agya so. Emranten baba we di wo tranchie. Oframo mo so bi so. Nkrofo begu aso dem wo hyehyɛ nkom kwasiankom. Wonam akwamane so. Omunam so bekom nkom so hyenya onam den so. Akwamane so. Nkom bone so. Nam kon bone so. Boni bang. Jama mu fise Mogya Hwieguo nyakatua. Ene to pekini se Mogya Hwieguo ene Awudie hu akatua. Awakatua mu nimu a. Ubetwa so aba. Kaso meku akwara wa afa no wadhwe. Oboa. Kaso bekuma meku akwara wa afa no wadhwe. Wa kum nipa bi so mfa wo ni da. Mr. Confess your sin. Yes. And yes, I'll have a pro. Yes. Over bless you. The number of police and count. Amen. Amen. And yeah. Soon. That your way. Yes. Yeah, but obi be your way. Sat your way. Had you see? Edi musuba. Tell me to me South African police. So yes, munyam famunyim. Yes. Some parliament. Yes. When discuss on near cry baba so baba man oban. Na munya yeah. Dan am not tell you wiki bia. Awudie kwaso. But see yakumo bi. Wiki bia but see yakumo bi. Yes, any pan sana apa. Ya okman ria be read baba cha. Baba cha en sapa de. Yes. Then sapa wasam. Then sana pa yanko. And ye what you say dia kopap yakum. Where your direction was ma me sofo. Oko street. And ye chopping for biti. Winneba road. Chopping 40. Me chewa. And yet and what pin for dia hom tia dey. Awo. Owo ya akwala no so say you try akwala ne nan. Adey.
That's almost innocent blood, no, and so soon night. Hey, now the mood is kind of quiet. Hallelujah. Amen. Well, me each one was nothing can be said in Amen. Amen. As I got Chakolani, I won't for front air. No, yes, to Chakolani 9 a day. With the quiet day. Kolan when dinner with the quiet. Hey, Natizana Pesca. Tisana sabi. It is a common dewa. A common dewa. The book of Ecclesiastes. It's a common dewa. Say now, over 4. Verse 6. What's in summer? Who you was a Jumaka crow, you know. I could check a cadema in summer. I got only on Fanisaka cray. Yes, in some mamma. Or blended that you do that journey among your dear chili. The so person with him some you did you want. Person with him some you want to win. A typical one which you say, at the Comunia, not for Pejapadia, Comunia, for the year. Now Comunia did the Ubedia consider bay. That's why I mean, and one TV, no, Debbie. What a transfer in TV, no, and try cry. Yes, I would just summon. I can't say you to me touch it. Try. So we deal with them. Come to do TV. Trust them in Casancho. Not confess. Not jai. Not to flow near back with two for say. And Yanum, yeah. Yan to Chimusio Bramano, to Chimusio Bramano, judges. Yes, Judges 9. Verse number 24. Verse 24. Na Yerubalema and your son home Musio Abba. Musio be a bomb mine so. Now Mogya Buya won near Abimelech. Oh, with you now Aquala Nipono no. Mogya ni be dio machi. Mogya Hwieguo. Ekasao. Mogya ni kasa read the Bible. Was in Mogya. Mogya no. We won near Abimelech. Our no. Any sick and for our shining Saturday. So one couldn't you TV. Contract killers. Yes. 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 Because look at the book of Habakkuk chapter 2 verses number 9. Read the Bible. Habakkuk. Mogya Hwieguo. Asem di achire. Habakkuk 2 verse number 9. What's on you? One year. Do you fast bonny many fee? Do you day? Fast bonny. Many fee. One year. Do you fast bonny? Fee? Yes. 1 year. Do you fast bonny? Fee? Kanya. What's 1 year? 1 year. Do you fast bonny many fee? We young fast bonny. Fee. No, the problem is so. Ultimate yes, cannot be because it's a sign. And I saw him show dying. And I'm down. Just like that. Putting you one day. So obeying one free Musuana. You have Musuana. The bidder. What's it down? No, I talk us no, but who found it? I'm telling you. Who found it? I didn't so found it. The book of Genesis chapter 4. Much of it for hours. Genesis chapter 4. Verse 9. Much of the Casa. I already catch a cancer. I already catch a cancer. He only have a walk. Was it only have a walk? Was it meaning? Many as you have for me and I said, in a way, what's it again? Why you Uniamojan? Nippon no kun and rano. Nimojanitium. But Nippon no kun last 4 years. Nimojanitium. Nippon no kun 10 years ago. Nimojanitium. A casa, a boarding, and you must repent. And then what and confess your sin. Yes. And that's what do me. You go pass what do me. If you are saying we are not you Moja, so family and assassin so. No so start to catch the Pacuno. Hey, she can't go beyond. Yes, make some catch you say. Dear is when you can who didn't say, I am to debut. Share when I catch a war. You don't know. Superwadi, Yakob of Anacrency. Amen. Or so you don't know now. If you know Nanka, and can you see Nanka? Yeah, Papa. Got to him. I'm Mogya Hwieguo and Ghana. Then I'm Mogya Hwieguo. Here I'm Mogya Hwieguo. This is Ghana. Okay, the book of okay, the book of Jeremiah chapter 30 verse 5. Yes. Jeremiah 30 verse number 5. Also, what's it? What's it then? Say dear. Sabra make say dear. Yati ahoponi. Yati dear bene. Ahoponi. Joel chapter 3 verse 21. What's it then? Say dear yati Ghana memoir. Ahoponi. Newspaper muhwe mu a. Anapa. People when I be front page no be kwadi peti. People when the front page na be hwa no nipa da ho yakuno. Kana mu bi aseko. Ya tabo poni. Se Ghana memu ha. Yati de yi. Ahoponi. Ahopoponi. Ehu aba. Se me bo am kan che me hu aba sese. Asumdwe ni ho. Se Ghana mantem wo ye ntime mfa ho. Kro bi so.
adeɛ sound menko da baby na adeɛ nche yɛkɔ daytime yɛnkɔ anadwo nti sana Ghana bɛyɛ asumdwe ho sɛ asumdwe ni Ghana mumusai mude sɛ mose me boa mude mumbisa anopam Monday kosi free ekwasiada ekopem memenda da ben niente sɛ bibiasi na monhwɛ mude monhwɛ ewudi samonko a obere be kwa wana eto de bia bekode nipa bi ewuda ba bia twa nipa reti eyi ni spare pass ne pass ni bi the body pass ye bi na nipa twa ho ahia na bema pa wo so ye bran no to ade dem hu me nyina sɛ bema o sɛ so ma sɛ wo hwe funu no me sɛ sina oh he's serious ifuna check it out no man mo yefitai obia ni mai fita ebiri mu sɛ buai dia kan sɛ buai na man de omanu de hwade bi obi saye hwade bi obi ayo hwade bi obi ayo watch it out yo boy yifri adaka ni yifri wanu bra wayi ba ya ni pati ne kura no dia na wo ba gi mu bra ai dia na wo ba gi mu oh wayi ba ya let me feel what I'm oh adai udi yase ne kwai yifro ai dear do the annoying where you know kwaji o penyi bi tachire yes penyi bi tachire or backups penyi bi tachire or backups ya tia ho poponi en ba ko fridge mu nipa ne hye fridge mu otwetwa hye fridge mu nyina yo boys nkwa ne adom di anim yo boys and adom ko war front yo boys ne adom si wudie war front na mpanyimfo bi abopa atachiri na ade arosam ne sɛ wona twa nipa ti no wona hwie mogye ne gu no ɔmo nkasa pa de no kora nyame anim wo ɔmo mo yobia no nyɛ bias no ɔmo de kasa kasim yes bias no and the kasa kasim and the kasa bre mo chichi wona killers na mo chichi bias no yes bias na ye show off ɔmo mo yi sika di wure boys boy we yi sɛ wudie ni won sɛ wudini obi di sika bi akyerɛ no yes but once a later ni achi boys ni mom ni aja bias no ni aja bias no ese wo say chire me ni aja won na toto no ni aja won me say agi before na form yes mo chichi bias no yes atoto fo no mo di ska no omo boys no uro mo yobia odi wusen obi sika bi akyere no unya bi bra mi adem de be o say no mo kyere o eti amaboy na ye killer ana bias ni mom atete wo etu bo si e be jeli ni e jeli killer no na e buy ni be sack mo bi contract let's have another killer buy ni be sack mo bi contract yes Mr. Mama Dinyo. Yes. Mama ni msuntimu. Mr. Bias na mujisiwa. Yes. Obadi for second amen. Also ganam. Amen. Also ganam. Amen. Also ganam. Amen. Wa wo jati jai san kwasi ade no. Na ko mama. Na ko pass mama mama no. Min so ba kwa kusi. Dabi. Saba so fa komanu atu. Obadi for second amen. Amen. Nyankopon kasa tesoro hwemo yes tanya na ebe sake na nimba die sie mo unhia wudini but you be hia no sesen wudini oh yes obade mi proma ne ma amen Joel chapter 3 verse 21 mani mpanyim fo mo nso de nyina nso sanye me we ano dia metua wo moja suka metua man ni moja suka amen tua ye no wa wo wia na akoda hu okay what o se moja bi ahwehwe gu o man ni mu metua suka woni mu a na o tua suka bi be ka o man because bi aye hwe han Ati obetua soka obetua okum ni obetua nka moja no so a o man ni aye hwe han na ye ntimi nsia no Number 3 verse number 1 wo de tie bible dia moja kuro eso o man Ghana ya da ni moja kuro atro ne wudi aye ne ma o man Ghana dan ya da ni moja kuro atro ne wudi aye dan aye ne ma how watch ni pano say Allah walai bani me do nyame minimum re
okum nipa mo ya kun asia nso a ye hu on doso Mr. Bias no Mesamo asoja fo na perform ntimu ntikrum yes na mun discipline Awudie ni baako yes no nkwa kire bias bi bia bias na mo chichi bias na nya dan wona toto no atotofo no mo chichi obo kana na mo tie babo die motekro oh my God na yata ni moje cross sese atone Awudie ya na atone Awudie ya yo man Ghana ma o fomfa to jawo ya ba bresa no etu anya dan entwa what ya hwini ya ba bresa no yo man Ghana ye okoko timba boxa diamond manganese gold diamond me pacha oil cocoa panche abaye kontome chain kobi asiawa ofui wenya Ghana mamu a wemunya ko yehu ya wan se o man da so bobisia na samude Awudie be kan wodi a ani o se hwini ya ba bresa no etu ntwa da ati ejapade etisupo ye huya no am ye sabo besia na se be transfer Awudie abajo man na safade a eno se bebresa no atu ntwada e be koso aburo besia dukurim the bura koyanim yes ye fanya hwe body fanya se come amen se aman yo fo mu tie mi a Awudie do so man ni mu a ama mo bre wa mamu yes kwambia so ama mo bre wa mamu no eti na Solomon wan fa na mamu ani agro till his am no ko dead penalty here dey e bye so obi die woni a chi no a se ni pa ko ne sa so twe yen twe na so foforo gina ba bi ni hwe no anya dey onsia no fanya sam frim to ka babo no ko ma great warning death penalty yes to the people starting my Moses can say okay in the book of Deuteronomy 27:24 27:24 to 25 okay we are not be sakwa kan your first 21:12 27 verse 24 yenti obade asam enumi nka de ohinta de ade boni yonko hallelujah amen osene mi nka de ohinta no de ade boni yonko do hinta de ade adua no abeka we ne yonko abeka death penalty no okay yehu wasi enumi ka de ohinta de ade boni yonko osene mi nka de ohinta de ade e boni yonko ade boni yonko no kunu ohinta de ade boni yonko no kunu no menka bi ohinta onam be bi ne to ko no da o no ne nanu atrasha ne so afiri di tay we 20 hey kasama menko do hinta di ade body ni atwaso no man nyina nka say amen nyina nka say to where you already made yes yen nka say to say amen amen it means enya ho no o say no menka do hinta di ade body ni verse 25 enumi nka di ogia paade what me nam try Debbie contract killers so be kum oni pa odi bim ko gi sika fro bi nchen so be kum oni pa eden odi bim nipa na nyore o man nyina nka say amen nyina nje so nka say amen no mu nyasa ka say amen amen means enya ho it enya wo di akese ato daga it you under curse I don't know unless you repent and confess your sin Yakubu van Senka amen o mi adwene amen Awudie ados dodo Awudie ados so say me fanfa nyi say go side me kadia Awudie asa man to na free wa am I free to sa asa do obi agye de konuma bon to pada ani be nam manya de mo so nkola no bone be no de ayem obi kura ko yi na ya nwumre obi ko yi nwumre ye okoyi sister asa do oge mo okoyi innocent blood adan kokuma kola onya ohwe be man so onyi ti de obi mani wuo no ekum ni enkum no se kum ni enkum ni pa kono verse 13 se wan tano se enya de o she da kote no ene onyankopon ma ne sapa na bia ne nsa oto na adie bi na ne sapa ne ball ne dia ene ye bi ba bia ma no ye nhwehwe mu ni ye hu se sa nipa we no enya wan she da ne nsa na apa enti ada se e be man be 6 months bi and now 2 years 3 years bi 3 years amode man no mo de man akon de bible be che o se de be na ne nkrofo enkoye dai enkoto nhye ne so bi no mo nye boni ni bi ntino nyankopon nyansam no kire se wo jeli na kire se wo di ne ye dai wo di ne kosie verse 14 so obi sheda na mum se wa sheda ekotwa ne nyonko no sheda kotwa no wa kuna ni tie mu a kunu wani tie mu a ene ekum ni enkum so ne pa no all say the same thing any tie mu so no a cheni so o twani te sheki no wa kam jame mi wo jame sheki the same thing
Shiki to shiki. Your bonnet. Obi timi so di papa. O papa when yini na yawa dom no why na dom 65 years man to 70 years. Ni henia enti walusu anwode ne kakra. What me bo papa you am. Anyone no. Na papa pu we say ku. O one na sa. Na sani. Ha! Kuni yanko no so Oku papa. Hey. Abolu amaku no. What a home. Uno papa hamzesia obonama o papa u. Kuni yanko no so Poso be ku. Repent. the owia odipaton. Do we are one nipa no adan. Unso wo. Hallelujah. Amen. Unso ye within you. Because what Tony say yenkoko no. Hey. Anati ye hu an nsam no. You about babesia oji nipa she bottom. O she bag him. O she bag him ekura no. Kikiki munyini pio. Akwala no she. Or Babesia. Oh, very bad. Very bad. Babesia. Kikiki ye be a bag iswa. Akwala no she. Kina mudi wi asne ko. Lamentation 4 verse 10. Oba besia. Emma won yemu hihyi won emma won. Oba ono ande yam nhihye no. What the one son won ora won yefo Oba ma. besia. Acha kwala na she botom. Ekoton. Oto akwala no. Si yenkunu no nyiska emedi. Oba de hu yamabo. Amen. O man ti ase Amen. Won so man Ghana mu. Amen. Ghana yaduru hini. Ghana hini yaduru hini. Ghana duru hini. Ghana du achire. E se wudi ani moja hwe gwa beka Ghana ma. Umientu asie o. Yes. Umientu asie. Na Ghana ni Ghana. Ni Ghana o. Ni Ghana. Open the book of Lamentation chapter 1. Verse 1. Verse 1. Verse number 1. Ghana ni Yes, your body has somewhere. Zimbabwe. What's it? Oh. Kuran kemu krofo Ghana nkemu krofo Ghana ni kanika sei. Ghana ni kanika sei. Onu kwara ti wo sei Ghana ni. ni kanika sei. Ghana mu ni je sei. Ukasa ni je pana ye nanu ti krofo amanso. Ha? Yese obi ti abrochi mem ofi Ghana kwa no afa. Ofi anu asamene. Yes. Kika so na meka chero. Echi. Oso afi Ghana so onu abona nya to free. Aso oni Ghana kura. Shababu na minko. Wasi. Kuran kemu krofo do so no. Kasa mu krofo nhyira wo man Ghana Onu kwara ti wo sei ni. Ghana na dani say yo. Dia koso amana memo no. Ghana nkanyakupo hyen mama. Waye so kunafo. West Africa, Ghana, what did the production of cocoa? Abba. Waye so kunafo. Ghana man dani say kunafo. Yakum papa we. Ama na yiwe jana hoko. Yakum mami we. Wajana ma hoko. Yakum papa abrofra we. Man mami din du kwa boni yamusu. Oh boni yam. Ghana. Na we je moten nkada beni. Zimbabwe. Yo di asase wo do so hima no. Asase wo do so hima to dig gateway to Africa. And now waye di oyi to. Say Ghana memu aye wudi man yo. Eswana no swana do. Bati yase ku anopa na nkrofo so. Ghana mo jin hayi. Sese dia mo di baka woni. Eyi fo da yasa dia man. Onye mo pon mo sansa ni mra o. Amen. Awade kasa. Yo wakasa. Ya wakasa. Mi se akasa. Ya wakasa. Mi se akasa. To woni aye sa dia ni person mo di go man ye Ghana ni mu ase to so yire. Yes. Kina Ghana ko yi. Remember future leaders. Dia mo so amoye ni. Apentem ni skantam. Kwame Kumadi Ghana si way. Every far way. Busia way. Ankara way. JP Tankwa way. Hilali ma way. Oh, bibi sabo kwashi. Atamros way. JJ Rollins way. Tuba chimbo. Debida. Papa tuba chimbo. Debida. Mami tuba chimbo. Debi. Eti aywa juma. Eti yeko bosse betu to nipa. O bosse brasa na betu to nipa. Mo betu to nipa. Mo to nipa wa wo pass. Di yeko pom so man no. E mo plans na say yeko plans. Eti edi mbesi. Na person bisa kwashe oni kwa do mbefa so nyini wa yafunu nimo. Kwa ya ni Mogya toa ne ba yafunu no. Mogya toa ne ba yafunu no. Kwa ya kwala no fa so nyini wa yafunu. The book of Ecclesiastes 11 verse 5. Tie Bible. Said you wouldn't from a pine. What kase wutie mi wukum ni pay. Wouldn't from a fa so bo. Any said you no pay. Say obi timi de akwala wura yafunu. Na otimi 10
any from Mogya to Dompe. Any one you say for your money, a baby, wouldn't him side your way. Said you wouldn't him side your way. Wouldn't him side your show. We are not him, Yankupo. You are the Yes. When you cry Mogya, on him, a first form of Onim. Who best says our body away? What's our body away? Hey, Unfahuni. Mr. Why needs a good Mr. Pababifa. One no boy, one starting them who are one per canopy. And I want to be a boy, Pastor Communipa. One starting them who for the Yamuti. Yes. Namusu, I would domit to us. And now, who come once here, one fresh and now call some of my friends. I am power. Yes. I am put to us here. Yes. But besides, I didn't know Jack. I was saying, my dear. Obadi amfani sanka. Amen. Wo mi adwene no. Amen. Na no wadom le. Amen. Na no kwaje da. Amen. Moji nipa ne kwan. Nipa na woti wona wodi nipa ho sika. Obi a wakunu. Na wodidi. Isaac. 16. Yes. 33. 25 yango. Isaiah 33 verse 25. Isaiah chapter 33 25. What it catch on say? What's menka na wa yesi kanya are me ne. Seven ne go post here. So obadi ya we sie no. Odidi go Mogya so. Aduane bia abeto. Awubedi. Aduane bia abeto awubedi. Diara no udi den. Odidi go Mogya so. Udi go Mogya so. Aduane bia abeto bia wudi bia no. Udi go Mogya so. Yes. Aduane bia abeto bia wudi bia no. Udi go Mogya so. Yes. Uko bia ba. Oto friends say bia. Na na ne blood. Yes. Remote. Blood mort. Sprite. Sprite blood. Coke. Say blood. Blood coke. Bibia with the fufu ni nkatenkwan. And yeah, blood. Fufu ni blood. Yes. Bible said the word there be turning into blood. Odidi go Mogya so. Odidi go Mogya so. What be kunsubi? Hey. What be kunsubi? Hey. What be kunsubi? Yes. Nenu adum lo. Yes. Se sawadwene. The cream. Nini pensari. Ukunu unia kota diani adi. We dia kusi da ben. Ukunu dia koto ka. Be dia kusi da ben. Ka no ni se fe na fidie. Eye fidie. Anu an so timi kumu ni pa. Kumu ebe kun. Obadi amfani sanka. Amen. Wo mi adwene no. Amen. Nenu adum bra. Amen. Wo se wo didi gu Mogya so. Yes. See Bible ne ma warning. Ewo Mogya Hwieguo no. Yes. What can the book of Job chapter 24 verses number 19 Yes. Bible ka. Job 24. Job 24. Me patch verse number 19. 30 yanko 30 to 19. Verse number 13. Was it a binema any efiate for Jeremiah chapter 2 verse 33. Well, Chena Kang, Jemi kan. Obi I say. Yeah. Until you cry. why efiate for Tia. No uncle. Ayo. Yeah. Asai. What are you doing now? Charlie, what you preaching as of for the preaching? Kwasi asam na. It's a full pan of the we born it down cry. Born down cry. Yeah. Out of who say bomb ni ehwe ni. Oh, say when you si asam cry. But so say the business. Yeah. Si asam On cry. where fast you did on one Si asam cry. born it down cry. Say Awudie nya. Awudie be na nya. Si Awudie be ne. Born it down. if you come ni pa ene. Yeah. Bibe ya kanye. Bie no be my obi. More. efiate for O mother ni atuate fo. one Chena go pan. Nyanya me akwa no ka oyo. Debbie. One Chana team pomu Omo so omo ntanya go pass. and the pahima. Sabra me kasa ni wadwalai. Ahimache. No, you didn't sorry. No wudi ni wa dey. Sorry. Sorry. Okokum Mobruni. Me na mtwa Bible no. Debbie. Be printing press. Na ma honyo. Ma honyo what? Yes. Na do so se no wawu. Yes. Do ni nyansa chan wawu. Yes. De wadi ewuo, ma wudi ni odi ka wako. Do to so mienu kom yansa ko. Tanya wo sa third generation we mu awudifo mo na mefa mo wadie. If I want it da. No come ma no for. Ampo bitimi to se di paso eji ni ho sika. O wi asan dey. Wakunu. Wasa kuna ka ho. Waku Na hiani de wagu a wo de jiri sika kwa. Jame. anato no wudi fo ye we. Anajo na say wudifo mu di san kwase asem we. O kasa ani bi ehumi. Do mo kan se kai. Obi anu obi hu yan. Wo de enkata ho akata nanim. Do mo ye ni. Omo we bi omo ni show manim. Max. Esumu no hwehwe dan. Otuem. Nyami tem kitwa bi. Wo be man kai wani mai.
Me na me choose am. Ade na mo ye nya Bible hu. Yes. Sam Max na mo de shema nim. What in Katawu Ekapena mo nyi bi ncham na me fa ncham. Sa ade na mo de shema nim no. Ti for mo obi a mo nyi bi na me fa ncham. Sam Max na mo de shema nim na mo ni tam bi sa. Yeah. You be na me fa ncham. Ade we ni Nyankopon kan wasema ncham. Ti do kofa na de she oti a. Nyankopon hu se ade we be nyankofo bi a. Yes. Eye nyom. Enne no wado mre. Obi odi ewu chen, mabo bi esu. Mabo obi odi ewu chen wo. Oh yes. What? I repent. Tu so betima sa wadwe nipa sakra wadwe na wonye de wonyimi nyugo pop wadwe sa kira dan say du bekwu wanya ho kire dia betom so we ni amane dia betom no woje ho anje yes woje ho anje o ema ohaw ne ma enye wadwe say wo so bewu sa the same thing woje no be fa kwan foforo be so na sa kwan no bi amfa latest one what in Katawu mani obe hia no tv for munyi obi a munyi mfa nkira Yeah. Katanim. No, that mask, black one, oh, black. No, not the baby. No, need the baby. Yes. Hey, a sumo no more, a sumo no be with me, be Danny. What to put my dear? No, dear, it's an agono or Coboconina, dear Bachia, no, better. That time, no, what the high, on him high, on Pierre. No, a sumo cabby, I don't know. No, my son, Charlie. Yeah, go preaching. Yeah, preaching time. So, go preaching. Cooperation. If it's a dent, some cabby, I don't know. Some cabby, I don't know. Oh, my down for Nisum. Oh, Harry. Oh, we are very smart. I was sweating. Me, I'm a trouble, baby. Nanso, Yabu Pasaman Casamich or the Nanso Batches of BPA. Yeah, do me a Mutafa, because you are doing much for the big Piam of you. Yes. Wow. Stand your mura. Would I take your life? Mom, come in the best bias, Mom. Yeah. And I'm Choska. Yeah. Kiras Nuniska. Omunishi. What do you Mutafano? Yes, can you tell me at the Mawono? Says Sicano, who are coming pano? Now, when you go by a son, or Pesset Kamu Jakum, yeah, if the son for no your bias, they don't know how to kill. Yeah. Almost sure. And so many Yakirasa, over Jai. Yes. That is the reason why they create an animal. Yes. Namu provided. Come on, provided. Yeah. The bias no workers, I can see them. Bias no was a catcher, Mumu. Yes. Mumma sharp. Yes. Mumma was a cast the Bamos. Yes. Munyai no Huna. Yes. Munyai. No Munyabo. Yes. Ya too much tough. What you know which is bias the Mamono. Mujani Mura. Salanso. And a summer more bias and so. More bias and so. A summer bad. Or the Pramo bias this wako. Mbe wo tantan say should be any Bible na kai me na me Bible no to ofia no abonsa ma Bible yes Bible na kasa hwede obi aye e wo Job 24:15 Awudie nti kanyanko what in Katawu kata nanim ye be na hu no yes Job 24:15 no yes say de be hu nanim the kudem Bible kasa yes me patcho me ko commercial break aba Yekwaba ko commercial break aba me je Hwieguo ni Awudie e wa Akatua yes se wadie wu a frase nu na sere bone fache no so ni asase kura ohwew enya de be ma wa fa ho wadi da e wo muja wa Hwieguo no wo de hwe Nyankopon kese ya ma nantwimpa onam ne baabi so opim ni pa Nyankopon say hey nantwie so mo fa Akatua ntua ne ka e wo the book of Deuteronomy Exodus yango me patcho 21 verse 28 koso se nantwie epim obarema o se nantwie mpo epim obi ana obama ne wu a nantwie epim obi na se nipa ne tware no wu a ene yensi nantwie na bo nantwie mpo wadi ewu na wunipa nantwie ne mpa diewu na wunipa nantwie me kase sabe mpa diasa wunu nyansa yabi onu kwa Bible say o mistake na so opim obi ne nipa ne wu asa na ntwe na wa pim obi no wisi na bo yinsi na ntwe abo no nkunu woni ne nam ne yanyu because o na ntwe wudi ni yes Exodus 21 o ye na ntwe wudi ni Exodus 21 verse 20 na obi bona ko o se mpo obi mpo ye mistake na obo na ko a ananafuna obo na ba
wo nsabua any one ton so rare wo bo ba na wayam samani na wo bo no ni wo wo nsam no one ton so rare yen to so yire yango point na wudie yes papa so be fa wo nsaso obade fa den senka amen enne mu je Hwieguo na common Ghana sa I come papa the who small boy no crack quality small boy 17 years boy no be na as anyo bi na abone pa anyo bi na abone pa obi na bono pa enti on apa bofo no waye ti se mu be mekoso ejeri sa killers na mo interest mu nkunta yi bias no so if the killers no tu wo se nyako pon kran okese no okese killers no than the bias identity as a killers ni jai kuma bias ni so ni mfaso yes because e base bias how just can share says wo kuma bias ni suro suro Dominiska ni influencer ye killers no do I killer uti mi sabre no obadi nyako pon fa ne senka amen kumu no muna mo so abane no no ma bias ni mo show ska the 2027 verse 25 eno min ka do apade ogeden apade no so obekum oni pa odi bim apade wo se mo na no me nya dan wo de se ye ja de o ma obo pa no wo obo pa ne ja na to nchen yo ana wo akogye apade no so obekum oni pa wo se wo no me nkan yes owi anse no obekese de obo pa no look at him me simbe bre mo se sam adwene na mo nya na bias no on ho na yes pesa so for gum papa contract killers so for gum ya wen kasa amen mizi ya kasa amen Lamentation chapter 4 verse 30 verse 30 ha a before the burning before the big boni o mu di no na asofra mu yanti before the bi so boni o mu tesuma so mbo pa ma nkofo ye no no emu no mu hye otini ni majagu before the bi ma ye hye atini for the majagu Yes. adi peden to me yes ni peden to me the passes you preach the word of God. Oh, baby, on fast something part of the book of Jeremiah 22 verses 25. yes Babon Kasa, Zaki chapter 22 verses 27. February 25 yanko. Zaka 22 What's why? me pato verse 27 What's it? what's ne babo ne ma poma What's what's it? And asofo a brand new one. what is that pataku Men am sure Babon. debi Buy us a casepa. what is that pataku Asofo no. A bit is a petako. amate hanam No mutuma manko for community say hanam. so be hwe mo jaguo You be shie dan. mo jaguo Wo de ni petit dudu ankofo bi atwa gu baabi o hwe ni petit dudu ankofo atwa gu baabi o mo ma ne flash ketewa bi Yes. nim say die ba mpa ana ba nipa mu a ontwa baako otwa dodo because baako bi an ne bo hey there's a kanye di photo for ni bi ni ankofo bi abu chichira bias ni wa o be ketere dodo say debi hwe ni petit ya the flash you so be hwe mo jaguo mama sakra se kasi ye yi pa wo tire go etire go o sakra o ma se yakra debeye no wonya faso boni adie na me tro mfa so bone no debi mo ka se me fa mo ho adi debi famudi da me mane traso che kakra obi ntime hwe me preach me pe message me pe pictures no that's the reason why I'm so when you feel so fast bonde ben na o maye emu nkokora mu mrewa mu mrantie te se munim abrante ti munim ababawati munim abrewati munim akokora ti debi etire bia ope na mudi wi asene ko hukumunua akotwa wa fufu wa twa na sankwa furu na a flash wani so what guys were coming penti wa hoto wa hoto debi wa hoto debi Jeremiah chapter 2 verse 33 was it said you see wan kasa ababa wa kwanyi satu aguo
Mammy, I will be a ball pa. Say dada there will be no young kuno. Now the part of war. Now the part of war. And notice you ma bonny po watch now one pint. And ma bonny and ma maybe Timmy Pomodia. I don't want for contract killers. Yeah. Timmy said da bokwan dead baby manuko to day. If you yakuno or baby sudiano. Kaso emanim. Babu kasa enti watade mu ano onyamu pasa Mogya watade bia behye bia no ene wo hunu hia fo wodi bim Mogya odi stamp abomogen odi abo watade na no papa wakum nipa osi Mogya odi stamp abom no odi abo watade no na so yenu nyina kire no saade we nyina kire no osi me dibim osi wodi bim just still osi wodi bim unu ye hwa me ne ubedi poso no ubedi esasa osi me dibim nti osi wodi bim unu hu nti repent yes so be no hu na ankoba de be hu mobo yes nam se who say who different now sister who dibim na still my contract yen kokum ni penti oba de mfa wo nche woda yes sister brother papa mama me se me wura ho nde pictures no videos and kofa sanya mama no and what thing me should be me timi nyi me me se ba block me but me na me che say me timi nyi but one kasa wo bi wo phone so ankrofo didi edi bi asane mo hwe niam akoso Mudi wiase ne kwai hina mudi wiase ne kwai oba de mu yamabo omi adwiri ne mu oba nti ase ma won fa ne sanka omo ni so ntew enne oso ko wura so fe what is obi akoto akomka fufu Yeko Hosea 4:1. Yes. We are not Hosea 4. Verse 1. Osman Kasai. Munti Oba de Yawasam. Israel. Ghana Fue. Everybody assassin for you. Only in your day. Only a Tiasa in your day. Only in your ham. No crania do yet. No crania do yet. I know young Kuponi be any assassin so. In Tanka. In Contompo. And you would and a cronia was saying. In Tanka. In Contompo. Nkan just nipa na dia wo no no sanka medonyame ai wodi akabensam nipa na kum nipa wie no se dia akabensam Mogya Hwieguo to Mogya Hwieguo so na aja kosi fie na Mogya Hwieguo odi atoka no wo ani je wakum nipa kotoka wakum nipa si fie wo ka so be fa nwadi dabi Shababunum Mogya Hwieguo to Mogya Hwieguo so Mogya Hwieguo bai we yibu na obi kum nipa amasa asiri dia bobo Ghana esemu Ghana hihimu Ghana sumu esutfo nyanyam mo na Ghana ye Mogya Hwieguo na mra asase no ewura mu aduma se ewura mu aduma ewia mu duma hwe ene emwa ebumu pata emwa nyina ahia Ghana ne yama mo nyina da ne wicked Masut emwa nyina da ne wicked hwemponche bi djuma wudi monitor mo eden ni pedie wa ma mponche emwa nyina so tirima eden adwumode ba mutirim adwum ni pedi boniama se emwa ni atrache ejoma stedi enkwasi asam astedi awudie hwehwe yes konkonte sijaso osimedi konkonte ni yentie konkonte no konkonte sijaso na omutwa squad am arashi konkonte omutwa squad am konkonte no nipa ye wikida ama mponche aponche de nko soja hwe aponche konkonte sijaso eja o squad hwe squad etwa yes hwe nipa ye wikida ama mo nyina so ye wiki konkonta ye kakotongo dom emponche di eja de sijaso chechese etiese aponche atetebe ye so musoja aponche soja ni pampanche we munye ni pampanche Krum squad nkwaro no konkonte si jaso wo de hwe what mo de nyina kwa da ni wicked yes konkonte wo de yitiro biam wo de obetimi awe konkonte si jaso yentua ye dabi na po aponche ajina muchia no so adi na ba kwa stampo dadi say no atwoko ne de hwehwe o mai ja ne kwa eje isu nya de to aponche ka ponche dia wo bei ja nim se jama wo ya ba wo yira konkonte ne susu nya konkonte ado konkonte sesese etiese o mu ditese wo be kona dadi say ne kwa ne si wo o mas kata konkonte so de be ko market for boa
Assassin Diabo. Assassin Diabo. Shoot food. Yeah, assassin, you know, Obia, watching. If you have money, if you have money, what's the time when you answer the wicked? Promote tempo, yes, sir. Obey. I will be him. Says, you will be uncle, you'll be so big. Oh, be so can you be uncle, be a party in a year, no one a year. Yes, a man, young Cassie, your two men, Mangasa. Yeah, dear, who bonnet. It's a bit Cynthia. Name what different. I'm a different boom. Almost Cynthia, I don't have a trouble. What be as I see a pretty found. Oh, my dear pretty, and I'm at on I am. I better than punching and scattered at the same day. Hosea 6 verse 8. Hosea 6 8. Eti Gilead mus Ghana for Munjo. Musu bofo kuro. Sama yo for Munya Ghana yo. Munya Ghana yo. Gilead ye musu bofo kuro. Ghana ya ye Gilead. Eya dani musu bokuro. Moja ki come because moja ni ntira. Ayo cha adewe ye musu bo. Aponche. Aponche ade sheshe. Ongong. Debi. Ne. Watch it on pay hit. Yes. Yes. What's a conconte? You can't win. You be that. Yes. 12 months from market that. Tell me young chef share. Only young chef free. Because we in Shama Ghana. Debbie. We in Shama. Debbie. Been a career. Tis a woman when in my house. Now, put the sun sunshine when you have a show answer. Yes. Now, that will have a cancer bono or cancer much that what. In some I wanted and I bet it is also until Quajimaya. We soon tia apostle Quajimaya. So soon tis some poverty and Mia. Message baby a frown. Baby, you have a flower. Now, we put on some young year. Honorable what for you. Yes. Body and for coming. Woman, I mean, we are see a day. What's in our software? Says Ghana so preaching the word of God. As of Fukuna, what is a crime of Yakasem will be at an woody for. What penny pa? And now so funny being shot and the contract. You were crime and Kumnipa and the shot. As I say, Kumnipa, Jababo. What's it? Yeah. What you? I would, yeah. I was so dear. Ghana. Who you dear? Never post what many. So for me preaching, I'll make Kenya go pass a mono. I'll make Kenya go pass a matua and a shaman puano. Yes. Let me try a semi. Shami consulting Fagano Begin. And I cost what Ghana. Dear cost what Ghana, because of fear. Now be the bent to us, then to a bossy one. You know, yes, once be. Then to a boss one that is so one. The moon is quite number trouble. Body and fantasy. Amen. Amen. Omo ni so ntew. Amen. Wo a wutie mi na Yakobɔ se menka ncho hwo ye wo wudie. Yes. Na dia koso na no odene. Verse 28. Proverbs chapter 20 verse 17. Onipa da se ni obi moja ho fo eda ne so no. Obi hu dan. Moja ho fo. Steady ni ye ba me tobo. Onipa bi hu moja ho fo eda. Eda ne so no. Onipa obi hu moja ho fo eda. Eda ne so no. Ube dwane na wan kasa otu amana bi da ho. Onipa obi hu dan. Moja ho fo eda ne so no. Udi obi moja ho fo sa kwala bi na oyi ni gu yi. So obi na bo pa na koku. So na bo pa mo bi koku mo bi ma ho. Osi obi moja ho fo da so. Eti branya nkobo so. Yes. Repent. Yes, satra. Yes, I bet out to Mogya ko wo. Yes. Eti na wie masam ka. Yes. Nipa wo tie me na na obi hu moja ho fo eda ne so no. Oni nkopo nya grudge. Obi jira ko do amenem. Sa case we also onu be di ni tama wa gura ifa. Amenem. O anu yi de. Ubetime ko yi wo ano. Yes. Papa so pa ma so nyesa papa ko mama no eni yi mu a. Yes. O so ni pa. Obi moja ho fo da ne so no. Moja ho fo. We jira ko do amenem. Ma won sane ma. O se opon wasem a. Se san wadwen ensane nya dan. Ensane ma ho kransa. San wadwen ko. Isaiah 26. Okay, Isaiah 20:21. Verse 21. Cause where? Share. Nyankopon free nafa. Nyankopon free nafa. Akotwe asase so fo aso. Obetwe ye ne eti asase so den. Aso. Obetwe ye eti asase so nyina den. Aso. 1 Kings chapter 2 verse 31. Mama mu yonti. O se nipa boni aye di nti. Asase be yi ni moja di. Asase be yi ni moja den. Edi. Asase ni be yi moja na wudi hu fo no edi. Enkata wona waku no so. Kata moja bia wa hwegu so da. The bi. Enkata moja wa hwegu so da. Sister. Minka nyi se Hwieguo. Na so metwe wa adwase baby. Yes.
so nipa obi hu Mogya ho fo ɛda ne so no osese sawadwena nse wadu amana no Yes. hwe no anye dai wansane na nim na usane a obemsa apostle ne mesane akwan ye do sha mena mu a obesane akoba bi Isaiah chapter 14 verses Olumai the creator the living Yahweh Yati. the news of a Yes. Yasi Tremwako. Oh. Yasi Tremwako. Oh. That can first Kings now. 2 verse 30. verse 31. Oh, he catch them say. Oh, he catch them say. You said your kaya no. You said the Akatua. Nakokano. Nakokano. Ne sie no. Ne sie. Ne Mogya you abu Hwieguo. Then you are be Mogya etuagu. Then Mogya sunu da man so. No say no, see pamu ye yakwa ye mfro man ni mu a. Wan your man be ko so aso Mogya. Yes. No say no, e so mko yi ni firi honom. No man na nkoso anye dai ansoa. Ne Mogya you abu Hwieguo kwano. Efri mi ni mi meja fie so. Mo hwie nkrofo bebre Mogya gudan kwa. Mo hwie ni babebu mo. Nti so man sorry. Ni yakopon woto. Sa nyema no nya sa ya nhwe han a ebebi o man den atifi ebi o man atifi a ese o man economy e mo man amemu chinchim o man panyini sam ene kwa bia so semunimu a Mogya Hwieguo no Mogya kasa semunimu a o kan Bible in the book of Numbers chapter 35 verses number 15 Numbers chapter 35 verses number 24 Numbers 35 verses number 35 verse 15 no yento abode asam wasi enye dwane kwabia kuro na nkronsie yi enye dwane kwabia ma Israel. Number 35 verse number 16 na so obi di dade wasi se obi tam dade e de bo bi mani wu a wodi ko bo bi mani wu a wo ye widini wo ye den widini kom ne won kom so widini no temsi Mogya Hwieguo ni Awudie e Akatua. Yes. So obi tam ade di ko bo bi ana odi ko twadi paniti o ye widini nyankopɔ so we declare so ye den widini Awudini e kom ne kom so widini no asha to san kiyonkum so obi kura bo na so obi kum so bekum ana so obi kura dua obi kita dua obi tim da bo ni pamani ya odi ko ni bebo na kunu asem ni baba no o de bo ni mani wu a bo ni mani wu a o ye widini nyankopɔ so we declare wa kan fon Awudifo e kom ne kom so bekum verse 33 efete babu na eti mo nyo sa eti wo a wotie mi enye sa de we bi da mo fe nwu asase amoto fi sa mo di begu man Ghana asase ye te so no fi efrise dey e Mogya no na mo Hwieguo man ene gu asase no fi gu asase the ministers amanyofo mo bo pam ye kum ni panyina no mo nkasa mo jejire je yes yes eba so mo nkasa dem o kababo efrise Mogya no na mo de gu asase ene gu asase no fi bibia papa wa ko bia petumi egu asase no fi egu asase no fi akonya egu asase no fi 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 wasi ye ni timi fa bibia pata asase no betimi dia pata asase no Mogya wo Hwieguo ni ti mo amhwie Mogya mo Hwieguo ni ti jedi o ka Mogya ni guye mo ka Mogya ni guye o mo Mogya ene betimi apata asase no pata ma Ghana na ko hu mo yi tam se mo hwe bias no frame Frese ye kwaba ye do so ni asase wura amen ya wase amen wo ba mbodi awe so pa wo dia adome adofo no topic e ba e so what yeah Mogya Hwieguo ni Awudie Akatua papa no man ye nhwe han a ekokoko ba beso ye yen yes nti sese obi biara so regina na oman ne bom ne esisa de na no kwan emebru no ana sabre kuma afrase ye de omoyo ko na bites no wana toto no bi empanyinfo twae na ade timisira oman Ghana empanyinfo se mama yem bi anu yen kasa yin shi sadi na no kwan obade hu yemabo na rewo se bo mkra ne Psalm 106 verse 38 Psalm e ka quotation na mera ho Psalm 106 ah na udeti waka Mogya eni fogui ye won krofo e ka Mogya eni fo waka gui wa hie nipa o baabi unim baabi ofri se komode no se wadidi amen se ne papa ho akere se ne maame ho akere no wa kire tente just like that waka Mogya eni fogui abota Mogya eni fotuagu wo mama ni wo mama Mogya na bi muso ko ji kaduro no mo di tifie
no mo ade o mo fie for your sacrifice what the one more for there me na cho mo do mo for there no honi ebi mo di e de kobo so yes di woman kasa emma wo ane we kum noko wo we kum noko wo ane we kum noko o ready wo kum a adanya tetem krona no di fie o ye nyina ma mo je gu asase no ene mo wo si we nyina ma mo je gu dian asase no fi obade wo yamabo amen o man ti ase emra on fa ne senkam amen papa mame israw so we die wuda frase si utrase papa that's the bible say when we nsane amba yes what tell wa mene mo mene wa do mre na no nkwaje da fam ye twetwe nkomo phrase say ti fam fa na ma nto so mai 0559552686 But in Czech, if man so I have a clinic the bro.